Ljudi će oboljevati zbog konzumiranja genetski uzgojene hrane i naravno tu uskače farmacija koja će nam nuditi pomoć u obliku svojih lekova. I gotovo svi prirodni lekovi postaju zabranjeni i označeni kao opasni, a bit će dozvoljeni samo farmaceutski proizvodi. I uskoro će biti zabranjeno korišćenje i prodaja lekovitog bilja, verovali ili ne. Ove će se odredbe odnositi na celu Srbiju, na celokupno stanovništvo sada i u buduće, odnosno one koji budu preživjeli. Kodeks alimentarius je jedan monstruozni zbir odrednica koji reguliše proizvodnju i promet poljoprivrednih proizvoda, odnosno prehrambenih namirnica. Jer su planeri kodeksa alimentariusa predvidjeli da oko 3 milijarde ljudi sa planete Zemlje nestane. 1 milijarda od neposrednih posljedica primjene kodeksa odrednica, kodeksa alimentariusa, a 2 milijarde ljudi zbog pada imunosistema, zbog neishranjenosti, zbog bolesti koje bi se inače mogle lečiti prirodnim lekovitim sredstvima kao što se i do sada to radilo. Američki lobi koji stoji iza ogromnih multinacionalnih kompanija poput Monsanta, poput farmaceutskih industrija, otvoreno vrši pritisak na zemlje koje se opiru. Potpredsjednik Amerike izjavio da je Amerika veoma zabrinuta našim zakonom donetim u junu kojim se zabranjuje uzgoj i promet genetski modifikovanih organizama. Srbija je potpisnik Roterdamske i Kopenhaške konvencije koje zabranjuju neke od odrednica kodeksa alimentarius. Zločinci, ja moram da kažem, jer ne znam drugu reč da upotrebim za te ljude koji tako ponizno, poslušno nameću sopstvenom narodu takve odrednice. Uništit će nam poljoprivredu. Mi i danas imamo poljoprivredu kao okosnicu. 40% budžeta Srbije puni poljoprivreda. Oni hoće da je unište. Seljaci najbolje znaju. Bili su prinuđeni da sopstvena stada krava, mlekulja pokolju, da prodaju u bescenje i sada se nudi uvoz 50.000 krava steovnih junica iz Ukrajine, odakle osnovano sumnjamo da su ta goveda tretirana i goveđim hormonom rasta i antibioticima i da će svaki seljak koji dobije te krave iz uvoza dobijati i hranu za njih, a u toj hrani će biti i antibiotici i goveđi hormon rasta. Greenpeace je skupio 1,5 miliona potpisa protiv kodeksa i genetski modifikovanih organizama. Ljudi, ovo će biti smak sveta ili ćemo morati na ulicu ponovo puško u ruke braniti sopstveno pravo na život, pravo na budućnost. Ako vi u gen paradajza unesete gen morskog krastavca ili ribe, to je onak igranje Boga, jer i ne postoji niko živi na ovom svetu ko može da vam garantuje da se u 10. kolenu vašeg poroda, vaših naslednika, neće roditi dete sa ribljim repovima umjesto ušiju i morskim krastavcem umjesto nosa. Ja moram neki put bukvalno ovako plastično da kažem da ljudi shvate koja nam opasnost preti. Decidno je utvrđeno 65 najtežih bolesti su uzrok od upotrebe genetski modifikovanih organizama. Sterilnost, impotencija, atrofija mozga, šećerna bolest, Alzheimerova bolest. Ono što kažu u našem narodu, ni neprijatelju ne bi poželjeli jednu jedinu bolest sa ovoga spiska. To je isključivo od upotrebe genetski modifikovanih organizama. Čak šta više, ove, moram da kažem, monstruozne, zločinačke kompanije preko lobija američke vlade uspjeli su da izdejstvuju da iračka vlada donese zakon da niko od Iračana ne sme da gaji seme koje nije genetski modifikovano. I ono što je najgore i po nas najopasnije, ovo pitanje direktno zadire u nacionalnu bezbednost. Jer to seme ima svoj gen u sebi koji ga steriliše i sposobno je samo za jedan rod. I vi svaki put morate iznova kupovati seme od Monsanta, od tih kompanija koje se bave genetskim inženjeringom. O ministrima da ne govorimo, nažalost imali smo prilike da vidimo Ivana Dulić-Marković, stipendista Monsanta, ona je mimo zakona uvela 60, uvezla
60.000 tona sačme od genetski modifikovane soje. Gde je to završilo? Da li je neko pratio, da li je to završilo kao hrana stoke ili za ulje, ne znam zašto. To niko nije rekao. Mi možemo tek da očekujemo posljedice od njenog monstruoznog ponašanja kao ministarke. U genetski modifikovanom semenu tih poljoprivrednih proizvoda, soja recimo, ugradi se gen koji je otporan na najjači herbicid Roundup, taj najjači herbicid koji ne mogu da prežive nijedna druga kultura niti biljka, samo genetski modifikovano seme. Ali više ništa na tom zemljištu zbog toga ne može da raste. I ono što je još gore, vi unesete u sebe taj genetski modifikovani organizam iz proizvoda od takvog semena. Ili recimo to je tretiranje sa herbicidima. Druge kulture imaju gen koji sam proizvodi materije koje uništavaju druge kulture. Znači sve konkurentske kulture. Vi ga unesete u organizam i on počinje da proizvodi taj isti herbicid u vašem organizmu protiv domaćina u kome se nalazi. Pa to je samoubistvo. I oni to znaju. Ali zbog enormnih profita Kodeks Alimentarius je direktan nastavak nacističke ideologije sa još monstruoznijim posljedicama. Da li ste vi vidjeli na fotografiji negde one monstrume od ljudskih bića u Americi koji imaju 450-500 kilograma, koji je nepokretan i koji svoj život provodi samo u krevetu? Ste li vidjeli one snimke iz Kalifornije, onih enormno gojaznih ljudi? 3 njih bi mogli da obuhvatite onom majicom koju je on navukao na sebe. To nije priroda, to nije nasljeđe svojih roditelja. To je uništena genetska struktura za vreme začeća ili neposredno pre začeća. Znači, direktno utiče na genetsku strukturu čoveka. Kako se borimo? Što da rade ljudi? Upravo ovako. Monsanto je mimo zakona raspisao konkurs za zapošljavanje naših ljudi koji će dobiti automobil, laptop i na nivou srpskih seljaka prodavati genetski modifikovano seme i njihove herbicide. A zakon o zabrani uzgoja i prometa u genetski modifikovanih organizama u Srbiji je još uvek na snazi. O čemu se tu radi? Znači, ima odobrenje, da li vlade ili ministra, ima odobrenje ili pasivnost, ćutanje javnog tužioca. A ovo je školski primjer organizovanog kriminala. Kad vam dođu ti akviziteri koji će vam prodavati zlo seme, koji će vam nuditi propast porodice, vaše gazdinstva, najurite i kao posljednje zločinci. Čuvajte svoje prirodno seme, neka vam to bude najveće blago u kući. Ono će jednog dana zaista biti vrednije od pravog zlata. Mi moramo da sačuvamo prirodu Srbije. 10 godina zbog onih sankcija nismo je zagađivali ni veštačkim đubretom, niti nekim drugim materijama. Najveći stručnjaci iz oblasti poljoprivrede tvrde da možemo da zarađujemo godišnje 7 milijardi eura samo od organske poljoprivrede. Pa zar iko normalan može da predloži da se tako nešto uništi? Onog trenutka, ako ovi zločinci uspeju u svojoj nameri da nas privole na mala vrata da primenimo odredbe Kodeksa Alimentariusa i da prihvatimo genetski modifikovano seme, sa Rusijom, sa izvozom je gotovo. Više ni gram hrane tamo neće moći da ode, jer Rusija ima strožije pravila i odredbe o kontroli hrane nego što ima Evropska unija. Zar ne vidite da neko namerno sprečava izvoz hrane na rusko tržište? Donosi čitav niz sputavajući odredbi samo da vi kao proizvođač jabuka ne možete to poslati u Rusiju. Mi moramo da sačuvamo svoju budućnost. Da neko ne pomisli se ja borim za sebe. Meni je 60 godina već kasno za bilo kakvo planiranje života ili ostatka života. Ja se borim za moje buduće unuče, za moje pokoljenje, kroz moju decu. Ja želim da oni žive normalno, da oni imaju decu koja neće biti sterilna, da se i moja loza i ljudska loza nastavi, da ne izumremo kao, da ne kažemo, one životinje koje smo gledali iz praistorije u snimcima.
MK Komerc Miodraga Kostića 2007. godine 16. maja potpisuje ugovor sa Monsantom o distribuciji i uzgoju njihovih semena i herbicida. Ko je tom čoveku dozvolio da kupi 3 šećerane po 3 evra? Molim vas. Samo jedna šećerana, ona u Zrenjaninu imala 42 miliona maraka u rezervama, u šećeru kao rezervama. Genocid u Srbiji je počeo. Sa odobrenjem predsjednika Tadića dozvoljava bugarskoj fabrici, mimo svih zakona ove zemlje, ne postoji zakon koji nije pogažen, dozvolio da se gradi fabrika za preradu starih akumulatora. Po zakonu to je opasan hemijski otpad. Iskopan je iza fabrike ogroman upojni kanal, dugačak preko 50 metara. Tu će ispuštati otpadnu tehnološku vodu koja će sadržavati u svakoj litri 1 do 2 miligrama olova. Kada se to jedan put pusti u zemlju, iznad najvećeg podzemnog rezervoara pijaće vode, u tom regionu sada i u buduće rađat će se samo mentalno zaostala deca. Kada bi sa Fruške gore nestalo sve živo biljnog i životinjskog porekla i onda bi se morala imenovati za nacionalni park zbog njene vrednosti. Vi na jednoj padini vidite 70 miliona godina perioda zemljine kore. Fruška gora je po tome jedinstvena planina u svetu. Tamo je Jugoslovenska narodna armija 80. godina izgradila kilometarske tunele, hangare, skladišta i sada samo potezom pera, promjenom namene od nacionalnog parka pretvara se u najmoderniju, tehnički opremljenu nuklearnu deponiju. Samo u posljednje deceniji 4 puta nam se menjala, odnosno raspadala zemlja, 4 države smo prošli. Vaše dete u 4 države živjelo, a nema 15 godina. Znate i sami šta su, kojim su nas predstavljali svetom da bi mogli da bacaju na nas i bombe i nuklearni otpad u onim uranijumskim mecima s kojima su svoju zemlju očistili, a nama donijeli zlo na Kosovo. Bude li se dozvolio poništenje ovog zakona o zabrani uzgoja i prometa genetski modifikovanih organizama u Srbiji, Srbija će biti izbrisana sa geografske karte. Nestaćemo. Možda će negdje pisati tabla, ovdje nekad postavio jedan narod čiji je ministar prodao njihovu budućnost i uveo kodeks alimentarius i odobrio genetski modifikovano seme.